Kaisaan ka din itiin na poy, Lisel. Uwan, nanang. Mala, umay ka nga rod, tamapantalabaan ng dagito namurungan tayo, tapno mamagaan pay. Huston ta pa nagluluto iti sidaan. Agawid ngamin ni Uncle mo aruman, itapangal daw. Sige, nanang. Tulungan kan nga aglaba, tapno daras ta malpas. Awan kakaiso na nakaturog dagiti addim, tanabannog da nagayayam itay di ta paraangan. Aywan gayam, nanang. Ada project may jeskulaan. Masapol nga ag-contribute kami iti paggatang kadagiti aramatan may iti project me. Mala, bayam tay bagakto ka ni Uncle mo aruman. Barang adapay na idulin na akwartana. Ala, umay kan tarog yan tanti aglaba, tapno daras ta malpas. Umay kamanganan, Roman. Nakaidasara kon. Apay anala daw ka nagluto, Esper. Inlepas mi ngamin kanili sal alabaan dagiti nagmurangan tayo. Barang mamagaan pa, aging gainton madamdama. Apay nga minanas ka natulungan pa ilang aglaba. Kabailan nanday tatrabaho. Nagado ngamin timurang tayo tanaurnong. Sa anak ngamin anak alaba idi na panalawas. Kat isumit. Bayam manilisel ta aglaba. Nada na murungan, ipalaba madagos kan kwa na tapno sana maurnaw. Kaasi mo't ano isulaang timangilaba. Sapay nadagsan dagiti pantalon mo. Kat ano san na Kaano pa nga makasursurong agwaywayas ng agtrabaho dya anak mo no kanayin mo't atulungam? Ha? Naimbag nga ron tada dito eh. Nagdakal akatulungak dito o nagtibalay. Mauawer na pa'y dagiti addina. Makatulong agpaiso Gamay nain mo tapag gasgastusan. Tanda ni saanan nga umanay kada tayo ti masusweldok. At dapat day ta anak mapaggastusan ta. Wen gayam. Ada ka no masapol abayadan na iti pagadalan da. Ada ka no project da. Makitam. Kay bagbagak pa'y lama inayin na paggasgastusan. Ita gastos manen day tayo bagbagam. Sana bali ta nagagatmat. Kakaasi ak na awan katulungak ditoy. Basta bagam nga ron nga ramidin na namin na trabaho na. Tapno sana masayang tigas-gastusan para kan kwa na. Kumusta nga tamad tanda apo ko tatansay? Nabayag na saan na pimasyar dito'y balay Makumikom nga taa iti pagadalan da. Umaymot kat day jay, no saan abise. Matanaganak nga ba't. Nangrunakat kasla sa bali to ugali jay nakiasawaan ti anak mo. Saan ba't siguro nga ipalubos ni Esper akakaasi jay anak da iti sidong da. Anyalat amom ngay, no nagbalinan abulsag, gapo iti panagayat na ni Roman nga asawa na. Pakeng. Nagmayat ko man no nagbatilaangan dito'y puderta ni Lisel. Sigurado pa'y anataltalgad tirik na tatakanayon ta makit-kita. Bayam kadilatan. Saan man adila kumporme mapampanunot mo alaklakayan. Bisin mo la siguro daytan. Sige ita mapaanak aginasaran tamang rabiitan. Pasan tayo naramid mi abalay. Awan man pagtrabahuanan. Masapol nga orayik man no adanto ti awat ni pari Nilaw. Kasta talaga takastakat nga rin ti trabahom. Barang no adanto manan makontrata ni pari Nilo. Ay, nagrigatan ay ati panagbiag. Sapay agat-gatas pa lang dagiti duwang anak ta. Roman.
Malmalpasan ti eskwela sana ya. Wan, dua Domingo laangan. Apay aya. Apag iso, tagturpos mo ten iti elementarya ni Lisel. Saan mo to napagtuluyan ni Agadal iti high school di anak mo, Esper? Anya? Marigata na katalagan. Namuna tag high schoolen. Ang apay ngay. Sapay namnamaan na nga agtuloy iti high school. Diyak nga rodan kabailan. Kan may metsan no, isublim lang ni Jayan dananang mo. Ay, anyan? Apay ngay akastamot ten Roman. Anya na ti baga dagiti dadakkel kun ngay no isublik kadakwada ni Lisel. Katanya nga iti makunada. Agdadatang mo ti kinapot no ajak putot ni Lisel. Alangan mo't asyaklatan ti mang supsuportakan ko na aging gatong balbiag. Amomot nga daanak ko sakbay nga ingkalay sanak. Kunak man nun aklon mo dayta. Nagadulakit din ay nga ibagbagam si Esper. Basta nalpasan ti desisyon ko. Kayat ko, datayo lang kadagiti anak ta tirumbang agdaden na. Saan tayo nga iraman di anak mo iti kinabalasang? Na aramidan ni Nanang, idi imbaga ti asawa na nga isublinak kadaapong koma ng Emmy. Marigatan da kanon, taaddan dagiti dua kakabsat ko apag gasgastusan da. Karpintero ni Uncle Roman, kat makisursurot laang nga agtrabaho kadagiti am-am muna nga agkon kontrata. Agtagtagibalay laang mat ni Nanang, iso nga noan niya ti desisyon ni Uncle Roman, iso ti masursurot. Apaman ang nagturpusak iti elementarya, intulod na kun ni Nanang iti balay da apong ko alakay ken baket. Day, ay imbagmaan ta nakalagip kayo nga imbay pimbasyar, Esper. Awan nga raw. Apag isulaunay takailiw mi una yun ti apo ko may. San abale, tama po na san amamin pinsan ti iliwyo ka ni Lisel, Nanang, Tatang. Kadituyan nga agnaed manipod ita. Anya ti kunam? Dito yung nga agnaed ni Lisel? Nay, apay ngay. Agpaiso ka diti ibagbaga ni Nanang mo, apok. Wana pong, dituyak ka nun nga agnaed manipod ita. Nay, anyat napasama kan. Apay akalata pag naedan nyo matan dito'y ni Lisel. Ada ka di saan anasayat anapasamak, Esper? Awan Tatang, nga marigatan ka nun ni Roman amang biyag kada kami. Numuna kat awan mo't permanente at trabaho na. Kan aggat-gatas pa'y dagiti duwang anak mi. Nagalasan ti kasta nga arami di asawam. Ada obligasyon na ka ni Lisel, ta inasawa na ka nga adda anak na. Nga rod Awan maaramidak Nanang. Dayta ti desisyon ni Roman. Amo yumat nga awan trabaho. Nila ang Roman tinamnamaan mi nga agiina. Kahit kasano nga rodan ti panagadal ni Lisel. Sapay ag high schoolan. Saanan nga agtuloy Tatang? Awan ti pagpa-eskwela mi kankwana. Anya? Ha? Ay nadya ka mo nun nang ipanam ti utak mo si ka Esper. Anak mo ni Lisel, kalpasan na kabaalam ama isina kada kayo. San abale tadamot dito'y poderyo. Amo ka diyo baybayan. Kan diyo kayat tada katulungan nyo dito'y balay. Kastalatan ti pagkit kita am iti anak mo.
Anyan tulangan ti masakbayan na. Agbalin tulatan nakaskan ka. Pasensya kayo ngam awanan maaramidak. Nagdesisyonan ni Roman. Isaada kayo payla ang ti makaammo kan ni Lisel. Pasensya kayo na po. Awan mo ti sabali apapanak malaksi dito ayan nyo. Lisel, apaw. Saan kami mo't nga umanugot ka ni apong mo abakit? Asaan adito'y ti pagyanam? Amumot asa ka lang na isina ka na kami, hindi nakiasawan ni nanang mo ka ni angkal mo aruman. Apong, Kaya't mimot katapaw nga da ka dito. Ngam ti question. Apay nga inliding da ka, kat anak na kamot ni nanang mo. Apay nga akas dyan ti inaramid ni angkal mo aruman. maawatak mo't kiti apong. Tamok amarigatan da iti pagkasapulan mi iti inaldaw. Sapay babasit pa'y dagiti kakapsat ko. Ngam nagdakkel ka katulungan ni nanang mo. Bayan nyo na apong. Kayat kunti kastoy. Ngam ti agriri pa'y dananang kan Uncle Roman. No saan matungpal ti kayat ni Uncle Roman. Isyaklat ti kadkadwayo dito yapong. Kasi kayo mat kaniyapong bakit? Mala, agyan ka dito eh. Tada kami kani apong mo abakay, ti makaamokan ka. Nakasaritan ba't gaya mo ni Lisel, Pakeng? Wain tanseng. Ay, maasanak unay itaapo ko ta. Marikna ka na sakitan iti kasjay nga inaramid da ken kuana. Nga mawan met apulos ti mabalin na. Jay mo't kit di anak ta, kaslaawan panunot na. Impang pangruna nakit din ti pamilya na ita. Kasanumutan nga'y, jay inauna nga anak na. Anyang nga ron ngay, katadaditan. Datan ati makaamukan ni Lisel tanseng. Data ti mangtulong kan kuana, tapno agbalin tumot anasaya at ti masakbayan na. Woon lakay, kaasi di apo ko tano baybay anta. Datalaangan tinamnamaan na, tawan mo't panunaw jay danga nga inana. Lisel apok, rabien, apayasan ka pa yan naturog. Diyak pa'y makaturog apong. Iso ngayon lepas ko pa'y kinupindagiti linabaak akawas tayo itay. Danda din ti panagsasarak, apok. Wan nga rod apong. Ngam sa anak matan ngagtuloy. Dinak matan kaya't atulungan ni Uncle Roman. Ngam, kaya't mo kadi pa iti agtuloy nga agbasa, iti high school, apok. Kaya't ko unay aapong. Ngam awan mo't mabalin ko. Iso nga agtrabaho aklangan. Tapno makaurnungak iti pagadal ko. Anya ko ba at trabaho ti Sir Cam, apo? Kat nagubing ka pailang. Uray anyan apakitang dana na apong. Basta ka bailak. Adumot siguro dita ti mabalin ko apakitang danan. Ay, kaasi ka pa, yapok. Kabamaw, saan kami nga umanugot ka ni apong mo alakay iti dayta pampanunutam? Nasaysaya at matlaang no agtuloy ka nga agadal. Ngam kasano nga yapong,
Awan mo't busbusak. Da kami kani apong mo alakay ti makaamaw. Ha? Agpayso apong? Pagadalan dak ka ni apong lakay? Wen apok. Ipakita mi iti inap nga adda maragpat mo iti biag nga uray binaybayan na ka. Agtuloy ka iti high school apok. Mapan kanto ag-enroll tapno makapagtuloy ka iti daytoy apan agsasarak. Ay, agyaman na kapong. Agyaman na kunay kada kayo ka ni apong lakay. Nagpangadwa da apong ko abaket ken lakay anang paadal kanyak manang Emmy. Saan damot unay anarigatan, ta iti para publiko a pagadalan met tinagenrola. Dagiti laang masapsapol ko iti pagadalan ti ado a paggastusan da. Nagadalak nga rod ana imbag tapno makasubadak tumat kadakwada. Naglabas ti tawen aging gaan nakaturpusa kon iti high school. Talagang awanan pakibyangan kanyak ni Nanang, tadinak pa'y imay sinarungkaran apulos, manipod idiin tulodnak iti poder da apong ko. Kalpasan ti graduation iti high school, nagbiro kak iti panggadak tapno makaurnungak para iti panagkolehyok. Napagasatan akmet a nakasarak iti may sa a restaurant iti lugar mi. Nasingpet dagiti amok, iso asinay saya at kumet ti trabaho. Nakla at aklaangan iti may nga aldaw, gaputa kinasarita nak ti amok a babae. Dinamag na no kayat ko ti mapan agtrabaho iti balasiw taaw, tamang ipatakder da kano iti restaurant ijay, kat siyak kano ti alaan da akatalagda. Inyuman ko nga rod daytoy kada apong ko abaket ken lakay. Iuman ko kada kayo. Anya day ta, Lisel, apaw. Dala, ibagam apok. Amumi nga importante dayta. Takasapulan pa'y nga iyuman mo kada kami. Amoyo mo tamay saka dagiti taltal kan dagiti amok iti restaurant a pagtrab-trabahwak. Wan, Lisel. Amumi anasingpet ka na saya at kaatao. Iso atal ka na ka ti amaw. Daytarod ti gapuna. Iso nga al-alukuyan dakdagiti amok a sumurot kadakwada iji balasiw taaw. Mangipatakder da kano iti restaurant da ijay. Na? Gastusan da kano ti amin na kasapulan. Tapno makaalak iti passport ko, kan amin nan a dokumento a kasapulak. Anya? Anya, mapan ka iji balasiw taaw, apok. Wana pong, iso nga inyo man ko daytoy kada kayo, takayat kumat nga amuan ti kapanunutan nyo. Napintas day nga oportunidad, apawk. Manmano ti kastagon daway adumtang iti may sa tao. Nabayagkan ka dagiti amaw. Amumon ti kababalinda. Iso nga dakan ka nga agdesisyon, Lisel. Pudno, ti ko na ni apong mo alakay, apok. Sika ti masagnan, iso asika ti agdesisyon. No kasta nga rod, umanugot ako na pong. Iti kinabayag ko nga agtrab-trabaho kadakwada. Nakita ka kasla kapamilya ti trato da kada kami at trabahador da. Amok anasaya at ti agbalin akasasaad mi kadagiti kakadwak asumurot kadakwada. Di ka nasaya at no kasta.
Ay, basta maragsakan kami para ken kaapok. Dahito yan tirugay, tinapintas agahasat mao Lisael. Agyaman na kada kayo, apong. Katnamnamain nyo nga ti ipapan ko pa nagtrabaho iti sa bali a pagilyan. Agagatak, tapno masubadak mo ti kinasaya at da kanyak. Kastamot kada kayo, apong. Masubadak mo't laangan ti kinasaya at yu kanyak. No saan aga po kada kayo, amang hanoan yan tinapasama kanyak. Kasano daytan Roman? Saan kan ang makatrabaho gapo iti pan naka-stroke mo? Dakmat namnamain ang mapasama kanyak daytoy. Naapektaran mo't tanti makanigid apas at tibagik. Naimbaglaangan at nagsubli iti sigod ti panagsaop. Marigatan tayo no sa anak nga aggunay. Siyak ti agsapol iti trabaho. Tapno ada pang sustinir tayo iti inaldaw akasapulan tayo. Magkasanon ngay dagiti anak tan og trabaho ka, Esper. Inakasarita ni Lisel tapag sublit dito'y balay. Tapno ada mga sikaso kadagiti kakabsat na. Anya ti makunam. Lakaling kasukunan adagosan Kunak no saan ka manan nga umanugot. Ita akasapulan tayo ni Lisel. Tapno makatrabaho ak. Ken ada mga sikaso kada kayo kadagiti ubing no awanak. Ing kangarot sukunan na sakba mapan ka agberok iti trabaho, Esper. Nasaysaya at matlang di adda mabati ang mga sikaso kada kami ditoy. Sakba makasarak ka iti trabaho. Adaak tatang. Nay, imbagman ta nakalagip ka, Esper. Nabayaga pa na una di kasi marungkar. Manipod imbatim ditaw ni Lisel. Pasensya kayong tatang. Awan ngamin mga sikaso kadagiti anak ko. Kadagiti anak mo. Dagiti latan anak kayo kan ni Roman ti pampanunotam. Di mo pa'y pulos na lagip ti anak mo, ngay may mo imbati iti pudir may kaninanang mo. Ay, saan mo't atatang? Taamok mo't adiyo baybayan. Ay, sa dinugayam ti ayan ni nanang. Napanay jay ilay, taada napanay nala. Apoy nga da ka, ada masapol mo. Kinapudno na tatang. Imayak ta umay kusukunan ni Lisel. Kasapulan mi ngamin ijebalay. Saanon ang makatrabaho ni Romanta na atake. Iso asya akong ti agsapol iti panggadak. Kahit kasapulak ni Lisel tapno adda mabati ijebalay tunggal awanak. anya, ita kasapulan nyo ni Lisel. Kalpasan nga arig na nga imbalang iyo ite. Tsaka mo niya ti klasim nga ina, si ka, Esper. Na iturod mo at tinalikodan, jay inauna nga anak mo. Tatang, nalpasan day jay. Kasapulak ita titulong ni Lisel. Kasta. Sige no masara kampay ni Lisel. Ha? Ne, apay, sa dinotayan ni Lisel, tatang.
Nagtalaw ka dimat, iso nga awanan dito'y ayan nyo. Awanan ditoy, ngum saan ang nagtalaw? Tana bayag matbasitan nga awan ni Lisel tandaan balasiw tao. Anya? Balasiw tao? Pimanaw, adi man la nagpakada kanyak? La, apay, ayan mo aya. Apay kung magagpakada pa ilakan ka, kadi mon tupay na langkip ngay may pinasyar. Oray na minsan lakuma, sipod edimbatim ditaw. Impamay sam, ti atensyon mo iti may sa pamilyam. Di mo pa'y kinumusta polos ti kasasaad ni Lisel ditaw. Nasaya at larod ano naka-abroad ang tatang. Wala, talaga ang nakasaysayaat. Naka-abroad ni Lisel nga po iti bukod na apa nagsalokag. Katita, nanamayan ti biyag di apo ko. So, di mo namnamain, amabalin mo pa nga alilain ti apo ko may. Ta saanan ama pasamak tikas iti inaramid yu kan kuana iday. Hello, Apong. Nakaawag kayo, Mat. Wan, apok. Kaya't ko lang nga ibaga, adaala kung di patulot mo a kwarta. Nasayaat nga rod no kasta, Apong. Kung andapay gayam kayat ko nga ipadamag kan ka, apok. Imay kano dito'y balay ni nanang mo, kung ani apong mo alakay. Sapsapulan na ka. Apay ka no, Apong. Sigaw ka ni apong mo alakay. Umay nakakubakanusukunan, tapno agsubli kay di balay na. Awan ka no, ti baka sikaso kan di Roman. Kastabot ka na iti kakabsat mo. Taagsapol ka no iti trabaho ni nanang mo. Anya? Apay ani nanang tirumbang agtrabaho. Anya ti kuko niya Uncle Roman. Ay da, apo, naatake ka no ni Roman. Kandinan ka ba ilang di ang trabaho, gapo iti pan nakaatake na. Anya? Ay, kaasidamot nga rod no kasta, Apong. Daitan, tinaganap dya inam anang talikod kan ka. Anya ngay ita, kakaasin ngay suti ang sapsapol para iti pamilya na. Kaya't ko atulungan da nanang, Apong. Anya, kalpasan tinaramid na kan ka. Tulungan pailaang ida. Lipatan tayong tinapalaba sa Apong. Kasapulan da nanang titulong ko ita. Jaklakit di mapakawan ti bagik, no da mapasamak kadakwada. Ay, una yan. Talaga nagsaya at Lisel, apo. Gaputa pinadakkeldak nga agbalin anasaya at atao, Apong. Kan may sa, pamilyak mo't ida. Iso nga daak dito'y at tumulong kadakwada. Agipaw itak iti kwarta, Apong. Kat makaamo kayon amapan mangala. Da kayon tumutan timangtad kadakwada. Sino nga tayo mauawag? Numero laon mo tagparparang. Hello? Hello, Lisel, anak. Ha? Nanang? Da kayo ka di daytoy? Kasano ka naamuan nyo tinumerok? Nagpakpakaasi ako ni apong mo apakat. Iso nga intad na anak ko. Kumusta kan? Diyan pulos na amuan nga da kagaya man di tabalasiw taaw. Dinak binaybayan ti Diyos, nanang.
Binuyogak iti panaggagat, ti masansa na panagkararag ko. Iso aday toy, ada na pintas at trabaho ditoy. Agtrab-trabaho ak iti may sa restaurant ditoy, nanang. Ay, nagsaya atan anak ko. Anak, pakawanan ako makadagiti na aramida kiti kalabas. Di ka pulos na ilaban ka ni uncle mo aruman. Lipatan yun dayjay, nanang. Agi amanak mo titi, impaitad mo ka ni apong mo akwarta. Dakal atulong dayjay anak ko. Nang runakat saanan ang makabaulpay ni uncle mo. Di kay madanagan, nanang. Madadaanak at tumulong kada kayo manipod ita. Agyaman anak ko. Agyaman ako unay. Awan anyaman na, nanang. No saan aga po kada kayo, awanak mat ko maito'y alubong. Kas itinakunakon, madadaanak amang tulong kada kayo. Saan kayo ang mabali na baybayan? Tauray balibaliktadon tayo ti lubong. Da kayo ti inak, anang ipas ngay kanyak. Okay laang, nagpaitulodak namin nandito ita iti driver. Nalpas ko matadaras yung lakad ko. Sigurado na bang panugkan? Tay-tay pa'y bigat ni awan kay di opisina yo. Si Katerombang adamagak no nabannog ka. Amo ka narigat ti trabaho yu ita taado ti orders iti factory. Mia, nairwam ako niti trabaho. Okay aklan. Saan na ka nabannog? Nangro na pa ita, nakita kan. Sika talaga. Madanagan na kamin kan kanudad duma. Nangro na ka di kamat nga rod maasitgan no data iti factory. Narigatan Mia. Ang mga nada makadlaw ka data kat idanan da ka ni Papam. Sigurado nga gumot day jay. Kasladyak maibtura ng tikas to yung sitwasyon ta. Nagrigat. Kaya't ko amaamuan ti amin at tao, anobyo ka. Saan ka di ama-amak? Ang mga nanya ti makunadakan ka no maamuan dati may papan ka data. May saklang agagangay at trabahador iti factory yo. Idinto ta anak na katagtagi ko. Di ka di mabain? Anya ko matipagbainak. Ay ayaton ka unay-unay reden. Kat nakasagana ak amang ilaban iti ayan-ayat ta. Agyaman ak unay Mia. Awan ti karkarit ko. No di ti kinapudnokan ka. Oray siguro saan kang anak ti boss ko. Ayatan kalata. Kasta ti kinapatag mo kanyak Mia. Amok day ta reden. Isungaan niya man ti mapasamak, ikarik asaan ka apanawan, saan ka atalikodan, gaputa ay ayatan ka unay-unay. Ikargararagut yapu ijay nga to, nga sikawan sa baliti kakas. Bayan ka mater na nagawid iya. Pasensya kayon papa, nagado nga minti na si kaso kiti Ruar. Sana bale, tanalpas ko mataminan. Kung naglakid din no napan ka nakidate. Sino ko kadate ko papa? Oh, come on. Anyala tamong no adamatan, espesyal di ta pusom iha. Amok nga do, dagita anak ti negosyante akas kanyak ngagdat-daton kan ka. Apay, awan ka di pa iti nagustuam ka dakwada, iha? Awan papa. Kayat ko, no makinobyo ak, di talagang ay ayata kan kap-kap nekak. Ken masapol akas metla ka na tayo ti estado na iti biyag, Mia. Diyan mo na ti mga maton iti negosyo. Ta sigurado asikat ang tawid iti paktorya tayo. Papa? Siksika lang ang tanda iti Pilipinas, iha. Laglagi pom dayta. Napintasan ti biyag dagiti kakabsat mo iti balasyo tao.
Kaya't ko akasmat la ko makadakwada ti agbalin na kinasaya at to ti biyag mo. Di kayag da nagpapa, amok tar aramidak. Kanjak itulok nga agbalin to ang miserable ti biyag ko. Rumbang laang Mia. Kagpalasan tapno makain na nakamatan. Tandi, adalam o na yan, terabe. Hello, Nanang. Kumusta kayo? Nasayaan mo anak ko. Si Kangay, ang mga numasubsobra ang matandang trabaho. Saan, Nanang? Okay ak dito eh. Amok dirigat ang trabaho iti factory anak ko. Anadamday tabagim, narigat ang sakit ka. Sapay ang may sa kalita Bulacan. Tidak ka di pa kadanagan, Nanang. Aywan gayam. Naalayo ka din dyan patulod ka kwartayo? Wen, anak ko. Apay ngamin nga agi patulod ka pay laeng, katandamot ar-aramat at ditoy. Mayat ti apit na uncle mo. Kung naitsempo ang mayat pa'y ti presyo, iso ang naragsak ni uncle mo, anak ko. Nasayat mo't nerno kasta, Nanang. Imbaga yung anusan na atalunan day ta na ibati kada tayo day di tatang alute. Wen, anak ko. Dakkel atulong kadakwada ti panangsukay na itidaga tayo. Ay huwin gayam, kaano ngay mo't nga agbakasyon ka manad? Mabiitan, Nanang. Ado lang amin unay ti trabaho may ita di faktorya. Isadyak pa'y makaawid. Nalaga road basta ang nadamtabagim, anak ko. Oray da kayo mo't Nanang, aganad kayo dita. Di kay papaanawa ka ni kasinsin ani. Idarom na mo't lakanyak na papaanawa kayo. Ay, saan, anak ko? Nasayat mo't nga rod no kasta. Alang araw din, Nanang. Umawag ak tumanan. Bye! Apay akilata na panunot mong agpasyarta dito parke, Mia. Awan, basta mailiwak lang kan ka. Kasta nga tangag paiso? Amuklatan no kasta tijar mo. Ada kayat mo nga ibaga. Talaga nga adare din. Konakon kat. Apay, anya ti kayat mo nga ibaga kanyak. Amangan ngamin no saan ka nga umanugot. Apay kumaasaan? No, lakit di saan mo apakadaksan? Reden, kayat ko amaam-amo ni nanang mo. Ha? Kayat ko timapan iji lugaryo. Anya? Sigurado kami, ha? Amangan numaklaat ka no dumtang ka ijay. Saan kami abak nang akas kada kayo? Saan natakil ti balay mi? Saan mo taday jay tigagaraak? Kayat ko yam amuna kon kaninanang mo. Kayat ko makita ti lugaryo. Sige, nalito ti kunam. Basta makawayata, mapantay ti lugar mi. Agpaiso? O sige, kayat ko amaam-amo dagiti agbalin to a kapamilya nang runa ni nanang mo.
may saak nga agnanaed iji Bulacan nga ayan ti trabahok man ng Emmy. Nabati ngamin ni nanang iji lugar mi. Pasaray binulan nga agawidak tapno amwak met ti kasasaad na. Tanlo atawanan nga agtrab-trabaho ak iti factory ako kwa damiya akaayan ayat ko. Limod pay laang ti relasyon mi manang, taamok asaan nga umanugot ti amana, akas kanyak laang agagangay at trabahador da ti agbalin akaayan ayat ni Mia. Nasimpet ni Mia manang, saan akas kadagiti daddo mga anak ti baknang. Iso nga amin at trabahador da kat kay kayat da ni Mia. Jakmat ni namna mga ayatan nakmat ni Mia, taado dagiti agdatdaton kankwana nga anak matlaeng tinegosyante akas iti amana. Nagasatak ko nak itinakam kumanang, ngam itilikodan na, adamot panagamak amarikriknak, taadayuak ama idilig kadakwada. Ngam ti maipanakkel ko laeng, kat ti kinapudnok kankwana, asaan at ti kinabaknang dati al-almanek. Gaputa kinid daw ti kaayan ayat ko ama-am muna ti inak, ingkuyog ko nga rod iti panagawid ko iti lugar mi. Nanang! Ay si kamot gayam day ta anak ko. Nay, adamot gayam kaduam. O nanang, Naimbag nga aldaw yun, nana. Agmano ak. Ay, kasya na ka ti Diyos balasang ko. Reden anak ko. Sino ka din na ito'y nakapimpintas abalasang? iso ni Mia nanang, kaayan ayat ko. Ha? Adamot gayam kaayan ayat mo, anak ko. Ay, umay kayo. Dumanon tayo di tabalay, tapno makainan na kayo. Amo ka na banog kayo iti biyahe. Umay kayo, anak ko. Naimbagman, tanaka umay ka dito inano mo apagtaangan may balasang ko. Nana, Kinapudno na nanang, nabayagan ni ibagbagan ni Mia, ayam amu kayo kunkwana. So nga tatanadaan kami ti Gundaway, imay kamin pasensya kayo no, naistorbo kayo, nana. Ay, saan balasang ko? Maragsakan na makamamukan ka. Ang maguray kayo. Akin kotse nga'y tinagluganan niyo. Kotse ni Mia nanang, kunak ngagbus kami langan di namot ngamin kayat. Nukasta, baknang kayo balasang ko. Ay nakababain kan ka. Nana, Kinapudno na nanang, ni Mia ket, anak takin ko iti factory apagtrab-trabahwak. Anya, naimbag man ta na gusto am ti anak ko balasang ko. Saan ka biabak nang kas makita mat? Adayo ti estado ti biyag may kada kayo. agpapada ti tao, nana. Saan at ti kinabak ng ti importante, no di kat ti kinasaya at ti tao. Amo ka din dagiti naganak mo, ti maipapan kada kayo ni Reden. Ha? Nanang. Amoklatan, ti kayat asawan ti saan nyo apanang sungbat, iti saludsud ko. Ay ayatak ni Reden, nana. Nakasaganak amang ilaban iti ayan-ayat mi. Mia. Agyaman ak balasang ko. Nga masapul nga agbalin kayo anatibker.
ta itikas ta sitwasyon nyo. Saan na pa ng butbuteng, ngampatsyak nga agkakanat apan nubok ti sumangbay kada kayo. Nakaturog ka din ni Mia, anak ko. Wan nanang. Pasensya kayo no kalati yung umaymi ha. Anak ko, sigurado ka kade iti sinarek mo. Anya ti kayo yung asawan nanang. Ti maipapan ka na kayo ka ni Mia. Amo ka saan nga amo dagiti dadakkel na ti maipapan ka na kayo. Kinapudno na nanang. Talaga alimod pa lang ta relasyon mi. Jacket ang maamuan ni Papa na ti may papan kada kami. Gapo taam mo asaan nga umanugot kasta ka de. Ay, madanagan ak anak ko. Amangan no pa kaisagmakam day taasinarek mo. Kas nang nagyumot nga imbaga ni Mia nanang. Nakasagana ang mangilaban iti ayan-ayat mi. Nukas pangarigan maamuan ni Papa na. Adaak ditan anak ko. Ngam narigat. Baknang da. Sigurado ang na-impluensyada. Amo ka din na kami baybayan ti Diyos nanang. Alagarod Basta aganad kayo akanayon, Reden. Nasaya ta simbangpot kan, Mia. Nagkapwam. Napan kami iti lugar ti may sa agayem ko, Papa. Lugar ti gayem mo? Wano lugar ti mamirmiraot akayan ayat mo? Ha? Papa? Makitam, nakalat ka. Di mo ninamnamatin sawang ko. Papa? Di kan makapaglibak. Amo konti amin. Nabayagaya mo nalukulukunda. Isumatlagayam ngawan ti magustuam kadagiti agar-aram kan ka. Gaputan na kirelasyon kay ti may sa trabador tayo iti faktorya. Papa, pakawanan dak, ngam ay ayatak ni Reden. Anya klase abiyag ti may paikan ka day jay alalaki? Naimbagpay dagiti agar-aram kan ka nga anak dagiti padakan negosyante tamay paayan da kay tinasaliwan-wan na panagbiag. Sana kasi ti dayja trabahador? Anya kumatikar-karit na, abem? Ti kinasayaat na tao, Papa. Pudno marigrigat na laang. Ngam isuda dagiti klase ti tao asaan ama nagpamarang. Simple dala ang agbibiyag, Papa. Italaang dayta. Ngam saan ton, tanam naman dan ti matawid mo kinabak ng manipod kanya. Di mo ka di mapanunot at kinabak ng mula ang tal almanan na dya lalaki. Ha, agalwad na dya tao. Pangaasiyo, tadeyo dangdang ni Reden, Papa. Ay ayat at unay. Kat awan ti mabalin amang lapod kanya. Sino ka dito agtuk-tuk-tuk? Dis oras ang terabi. Mabit lang! Reden? Mia, anya tar aramidam dito eh. Dis oras ang terabi.
Ala, sumar ka. Anya tinapasamak? Reden, naamuanan ni Papa ti maipanggap ka data. Kasta unay apong tutna. Anya? Ang mapay nga rin nga daka ditoy. Diyak kayat na iyadayunakan ka. Amok ti plan-plano ni Papa. Ipanak iti ayan dagiti kakabsat ko ijabalasiw taaw. Diyak kayat ang mapasamak da ita. Anya nga rin taramidan ta ita? Pumanaw tan ditoy. Sigurado nga ikatan na kamutan iti trabaho. Agawid tan iti lugaryo. Anya? Sigurado ka? Amangan numakmaklat ka lang, Mia. Amom no anya akita ti biyag ti sangbayam iti lugar mi. Awanan ti adupay asa Reden. Agrobwat kan, taagbiyahe tan itamat laeng amapan iti lugaryo. Pangaasim. Madadaan ka mang talikod iti nanamay a panagbiag mo? Awan anyaman na kanyak. Kabaala ka talikodan ti amin. Basta kadwa ka. Diyak kayat nga agsinata Reden. Isa pa nga asim. Saanan arumbang amadanunan na tatilawag diti boarding house mo. Pumanaw tan itamot laeng. Gapo ta maamak ni Mia apag sinaan na kami ti amana manang Emmy, nagtalaw iti balayda ket nagawid kami iti lugar mi. Kasta unay ti panakaklaat ni Nanang ngam awanen tinaaramidan na. Manipod nga rod idin, nagdan na kami akas agasawa ken ni Mia. Nagtrabaho akmeten iti talon mi. Naragsak kami manang, ngam amok amarigrigatan ni Mia iti klase ti panagbiag mi, tama iso pa di unay iti namay at tinalikodan na iti poder ti amana. Manipo di din, saanan ang nagpakpakita pay ni Mia iti lugar da. Padpadamagan laangan ti may sa agayem na, maipapan kan ni papana. Uray makitkitak amaragsakan ni Mia iti danak, makitkitak nga addadagiti kanito ang maimay-mayang kan nakaununag ti pampanunutan na. Agingga nga iti maysa arabii. Pwede ka pa ilang maturog, Mia. Rabiin. Diyak pa ngamin makaturog, Reden. Amok nga da pa kaburiburam. Anya ti parikot. Di ka kumaglibak kanyak. Pasensya kan. Diyak imbagbagakan ka. Ngam inyawag ti may sa agayam ko idipay na panalawas. Masakit ka no ni Papa. Anya? Kumusta ka no ngayon? Imawag man itayan. Kat aada ka nun iti ospital ni Papa. Aada iti ICU. Anya pa lang harutar aramidam. Agawid ka na. Tapno mapan mo amon na anyan ti kasasaad ni Papam. Palubusan na nga agawid? Kasanon no? Mia, itakasapulan na ka ni Papam. Anya man tinagbali na susi kyo adwa. Lipatam day jayan. Mamati ak ngororayan na ka ni Papam. Sikatad da diti pagilyan tayo. Iso sikatirumbang amang taripato kan kwa na. Reden. Nabayagan ni amok.
Marikrik na akayat mo tagawid. Anyaman tagbalin a desisyon mo iti panagawid mo. Nakasagana Mia. Anya ka din ti bagbagam Reden. Amok a marigrihatan ka ni ti danak. Saan ka nairuam iti kastoy akita ti panagbiag? Nanamnam ay ka no adda ka iti sidong ni papam. Isa amaawatan ka Mia. Reden, Laglagi pong ngayayatan ka. Ti pakaragsakam ti kalkali kagumak. agsubli ak Reden. Ikarik dayta. Kat urayam ko mati panagsubli. Reden anak, manipod pimanaw dito'y ni Mia. Kaslapat patayam mutan ti bagim iti katatrabahom iti talon. Awan pa'y inanamon Apolos. Nanang, Mas daaw pa'y ni uncle mo. Tawan pa'y aldaw asaan ka mapanagtrabaho iti talon. Kumpurmi ka no ngar aramidem ijay. Di ka kanupay aginan na. kaya't ko lang ti makumikom nanang. Tapno jak may kawa o na iti kinaawan ni Mia ditoy. Ngam agsarsarita kayo mat iti telepono saan aya. Pudno nanang. Ngam dumalat tanod da ditoy. Di na ngamin mapanawan ni Papana. Gapo iti kasasaad na. Anak ko, Nalabit ang makapagpanunot tumot na iti kaada na ijay. May kumparanan ton ti biyag na ditoy. Kanidya ayanda. Ang mga nagbaliw ton ti panunot na nanang. Kat sana niya agsublipay iti danak. ay di mo nga min pampanunutan day taa anak ko. Patpatgan na ka ni Mia. Isu nga amok atong palan na ti Karina. Nga agsublimot laeng ken ka. Sapay la ko mga rod nanang. Nasakit niya aklunan no kas pangarigan agbaliw ti panunot ni Mia. Ni Mia. Hello Mia. Naimbag tayo mawag ka manan. Wen, tanda importante nga ibagakan ka. Anya day ta? Mapan kami di balasin taaw. Kaya't dagiti kakabsat ko nga ijay ang maipaagas ni Papa. Anya? Pumanaw kayon dito'y Pilipinas? Kasta nga Rod, iso kayat ko di agpakadakan ka. Sapay ko mata maawatan nak. Diyak mo't mabalin asaan nakaduan ni Papa ang mapanagpaagas si Jay. Iso no day tati makapasayat ka ni Papam. Sige, mapan ka. Sa anak ngagbalin atubang iti day ta desisyon mo. Agyaman na Reden. Pasensya ka no nabayagan asaan ta nagkitkita. Mailiwakon kan ka. Nakarkaro pa'y kanyak Mia. Nalaos ti iliw ko kan ka. Permi apan nakaikawak iti kaawan mo. Kat nakarkaro man itan. Taad-ada yung manan alugar ti Papanam. Ngam di kagdanag. Maawatan ka. Agyaman na Reden. Basta nadamot ti bagim ha. Ay ayatan ka unay Mia. Kanayon ko ma alaglagi pomday ta.
Agyan ka man na nagawid, anak ko. Masansan mo ta nakasta ti aramid mo. Inlepas ko pa yung amin dagiti trabaho iti talon, nanang. Mabalin pa'y mo tinton bigat. Nanang, Amuklatan, anak ko. Kayat mo nga ibusan ti oras mo iti katatrabaho. Tapno mailiw-liwag mo ti iliw mo kad ni Mia. may mayatin di kasta, nanang. Tapno na bannog ako na agawid hak kat makaturog ka dagos. Ngam amangan og sakit kay ti kastangar aramidam. Saan magustuhan ni Mia ti kasta? Nabayagan day dinauda pa nagsarita mi, nanang. Makumikom da ka ti panagpaagas ni papana. Ba't lakayam? Dahita di rason iso asaan pa'y makaaw-awag. Ngata, nanang. Agkakanat namin tagayayam iti panunot ko. Ha? Kas ko maiti anyari din. Amangan na nagbabawin, nanang. Naikumpara na lakit din tirigat anang pasaran na iti danak. Kanti na maya mapaspasaran na ita. Ta nagsublin iti sidong ti pamilya na. Wano, amangan na nakasarak mo tan iti sabali. Isong awanan ti panggap na nga agsubli iti danak. Saan ka nga agpanunot iti kasta, anak ko? Narigat ti sasaadan ita ni Mia. Saan na mo ta mabalin na baybayan ti amana? Maawatak mo't kit dinanang. Di yung maikat kanyak tagdanag. Awan ti karkarit ko ni Mia. No di tilang napud na panagayat ko kuana. Anusam, anak ko. Aging gasaan nga imbagbagakan ka ni Mia adi na kan ay ayatan. Di ka kumasumuko. Ikararag mo kit di asapay kuma. Tamaagasan ng ti amana. Tapno makaginawa mo ten ni papana. Tanda ni manen panagaani. Nagbubunas dagiti pagay. Nagmayatakit kitaan. Maagasan ti amin na bannog da tao. Gaputa makitkitak ti resulta ti nagbannogak. Ngam. Apay akas to'y tirignak. Nagtakalapas at ti pusok tinkawa ni Mia. Kumusta nga tamot din tayo ayatak? Malaglagip nakpay lang ata. Nabayagan dahi din nauda pa nagsarita mi. Mailiwak unayin kan kuana. At nga tapay pagmamaayan ti panagururay ko kan kuana. Nagregat mo tandi kastoy. Oray kasano ti panangiliw-liwag ko iti ilib ko ka ni Mia. Awan lat tamat. Tinasayahat, agawid akit din. Amangan noan yan tumanin ti makuna ni nanang, dumaladawak nga agawid. Tsaket niyang dandanag ni nanang. Isong agawid akon. Nanang! Adakon! Ayan nyo, nanang! Nagbanglumot ang tilot-luto ni nanang. Inakmalangan dito kusina. Nanang! Nasaya at tadakan reden, anak. Apag iso, nakaidasara kon. Nanang! Apay ang nagaduti nakasagana makan ni tilamisaan.
Kasla damot din pasken. Talaga nga adda anak ko. Espesyal da ito'y agundaway para ken ka. Nanang, saan ko kasangay ita? Adayo pa iti kasangay ko. Espesyal da ito'y nga aldaw para kadatari din. Mia! Reden, Sika nagpaiso. Diyos ko, agyaman at nandipat patag ko. Apay, di mo yung bagbaga sumangput kamat gayam. Kaya't nakasorpresaan anak ko. Kinapudno na, idi pa'y kalman nga amok nga addan dito'y Pilipinas ni Mia. Anya? Mia, apay nagawid ka. Kumusta ni Papam? naagasan na ni Papa. Ngam kay kayat tagiti kakabsat ko nga ijayan nga agnaad. Tapno agkadwadan kan ni Mama. Naimbag man ta pinalubusan da ka nagsubli dito'y Pilipinas. Gaputada dito'y ti ay ayatak anas kan asublyak. Impalawag ko ti amin ka ni Papa. Kat naawatan nakmet. Amom, manipod nagsakit ni Papa. Nakaamiris, asaan ak kinabak ng tinapatag iti daytoy abiyag. Agyamanag. Kunak mo din akong sublian, Mia. Nagkariak saan ka di? Awan ti mamagsina kadata. Manipod ita, saan tan nga agsina, Reden? Ay kat pagsaritaan yung arudan, ti may papan iti panagkalay sayo. Tapno mabindisyonan, ti panagdenayo. Talaga kas na taramidak nanang. Jakon paluspusan pa ni Mia.